Java ya mapolat na makajina na sulivat. Saka tutsua kajam naman orita sopuy na kain wa tsamas imazay toa kulintua tevril. Imazay toa arwa suratan imazay toa ita karam patu shiva karam. 哥林多后书8章1到9节。Lavje na salingamen tu kemelangmung tu na makuda kiliva kenua cemas tua marka kiukai ipasa Makedonia na serapai jamaju sa secebung tua sisepakilingau masang lialiau lakwa na penaramo arvan au nuka serapa-rapa yang ata tua uraman na penaramo arawa sa varung yang maju tua pakavul tua ali-ali. Tumuru akena pasekelan ta numung tu na papulat tia maju tua picur. Tu na patsali watanan tua picur pagau-gawa pasli. Sa kisumaju masih picura ki aung ta nomen tua kipakian marva sa pakavu-kavu tua marka siya pasa Yudaya au sa pataparavatsia ta kini tamalan sa kipagau-gawa kimaju tua marai-rai au sa kiparai nganga uta ta nomen pasusu tua varung noa cemas ditus na temagi litusa katekilivakan na sensengan manasika nia papuvarungan nanga dimaju tua sipusara-sara ja emat-cebung tua pinatagila na nangwangwa sensengan ita numun. Aichu anu kemuda-muda nga na pakisumali anu saruan tua cemas anu si aiwan anu puvarungan anu kisamula tua kemudanga anu kiliva kuta ta nuamen pai ulamuna namaya uta na kisamula tu sa katikilivaka na sensengan. Aku siya tutsua ibu ini kakena uri pajajeka titanumun. Mavana kisamula noa ali-ali ya uriku shiki lingau toa ki nama pa uri danu kilivak. Kemelangmung toa na pakisumali yang kiliva kenua ta malareng ati Yesu Kristo. Timaju na mangwa lakwa masang timun sinika mapauranga au saka sika mapaura ni maju nu sinika mangwa anga aichu kai noa cemas. Satu soal kajam-jaman sini pupaterwan tianujen 从贫穷到富足的生命。教会的富足不在于奉献的多寡，而在于奉献的态度。马其顿的教会虽不富有，但在患难困苦时仍然慷慨捐献。马其顿教会的见证提醒我们，奉献不是有钱人的专利，其实困顿者也能为他尽心力而得到喜乐。这也提醒富有的人勿变成为自己积聚财富，在上帝眼中却不富足的人。保罗以马其顿的教会为例，不是要让哥林多的信徒感到羞愧，而是要再次眺望他们心中逐渐冷却的热情。因此保罗鼓励提多继续协助他们完成他所开始这件善事，
无论是信心、口才、知识、帮助别人的热忱和对我们的爱心，你们都那么丰富。我希望你们在这件善事上格外慷慨。哥林多后书的8章6到7节，这件善事就是为耶路撒冷的信徒奉献。马其顿信徒的贫穷，让他们更能体会在那些贫穷中增长之人的痛苦。贫穷叫他们更能体会上帝的恩典，以致他们愿意慷慨捐献。正如保罗对哥林多教会所说的，你们已经知道我们的主耶稣基督的恩典，他本来是富足的，却为了你们的缘故使自己成为贫穷，目的是要你们由于他的贫穷而成为富足。哥林多后书的8章9节。因着基督甘愿成为贫穷，使我们由于他的贫穷，生命因此成为富足。因着上帝的恩典，我们为贫穷者奉献便不再出于勉强，乃是因着生命的富足，发自内心的慷慨奉献。Di tintu sana temhaga letosa kata kiliwakana sensengan. Manasika nia piniwarungan nanga di maju toa si pusaradan amatsuwun toa patagi la nangwangwa sensengan itanumon. Ay anu kemuda-muda nga napakisumali anu saruan toa cemas, anu syaibuan, anu pewarungan, anu kisamula toa kemudanga, anu kiliwak utata nomen. Pai ulamuna namaya utaa na kisamula tusa kata kiliwakan na sensengan. Kamilang toa napakisumali kiliwak nuata malaray at Yesu Kristo. Dimadu na mangwa lakwa masantimon sinika mapauranga au saka sinika mapaura ni maju no sinika mangwaanga. Aisu manasini palaluay rarawat sa tianuitim saka na kwenye katina kemelang对确实你把这个读出个点嘛点man，从贫穷到富足的生命，是那点点读出个点嘛点man。saka爱出是你把今日们点点关于奉献这件事，我是像马其顿信心甘心乐意奉献，或是如哥林多信徒一样需要被提醒呢？是那样读出个点嘛点man，奥鲁讲。Igaluwi na kinunum tayaw saka latina na kemelang toa sini pada zekat no ta sama tayaw kigalu kinunum saka kainuli。亲爱的主，谢谢你甘愿为我成为贫穷，使我的生命因而成为富足。愿你感动我，能时时纪念贫穷的肢体。借有甘心乐意的奉献，使我在善事上有份。Mali-mali niya sama susok kadam-daman susini pada zakat nomen. Aurina makia manana masiswa toa niya mapaura sakana takamelang mena pakavul toa niya picur toa niya kemudanga. Saka nama menama siswa tuanya sepapu pisul tua sepapa mengawat dan wamen auri nama kana mangwa amen mali-mali la supina pupi suramen saka nama kaya mana kipa nene ta parara tua mana suka kiliwakan auri nama siswa tuanya nakiparai nganya warung apa gau-gau saka nama kaya mana mahasiswa tuanya kini pusensengan na nangwangwa saka nama kaya mana na sejajaran tianusun mali-mali niya sumas mali-mali aso pada zakat mali-mali aso turo suswa ka jaman-jaman
Auri nama kai menangotan ana kiparai ana sejajaran tianu sunanya cemas saka mali-mali ayakana inuri pakata sungadan ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali itu ka jaman-jaman na makatina na misa selang sumupo kilaro ito ang kai no at semas latina na paena satya pivarungi saka nama kaitina na pararotanga na kiparai na sejajaran tuaca semas saya kana popisur atisu na tiakan saka mali-mali latina na suliva tu cuaca kini adawan taca ping an